Өзіміздің әтесі ауылының сқотын башар жарады. Бұл башына көзі тұртылмайға. Барымызда отурдаймы, 3 вопросына тұрдайды шәкі, шоң күрі ебет математик кәрегері. Тәшкілер, мұнда әйтілген чейінді әр бір елішінің күрсәтілі әмсі гитаралары дейді. Шоң күрі мен әйтілем енді. Предложение бар енді күрсәл етіп ғылаваның өзімні сөйлерғаны, секретар етіп әлеміне фәзілғаны сөйлерғаны. Kimler şu takdimlerinize şurayı da şapol gütarıp da hoş geldiniz. O gütarıya önemli bir şey. Başılar yok. Gütarı kalışılar yok. Gütarı hoş geldiniz. Далее нам нужно выбрать счетной комиссии. Счетная комиссия предлагает Миргасева Рифхатовна и Мухаммедшина Гульнара Мударисовна. Предлагаю голосовать. Кто за? Счетная комиссия. Учетная шахта. За, против, нет, воздержался, нет. Решение принимается. Хурматлы ауылдашлар, на повестке дня шушынды вопросlar qo'yiladi. Birinchisi, информация о реализации Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах, проекты поддержки местных инициатив и возможном участии в ней нашего села. Второе. Выбор первоочередной проблемы деревни Чуятасова для участия в ППМИ. Третье. Определение суммы софинансирования муниципалитета, населения и спонсоров. Четвертое. Выбор инициативной группы из числа жителей деревни Чуятасова для организации работы в рамках ППМИ. И пятое. Решение об использовании сэкономленных бюджетных средств после проведения торгов. Ставлю на голосование. Уже пишешь вопрос на хором Тасилайна. Прошу голосовать. Голосовали за, против, нет, воздержались тоже. Решение принимается. Первый вопрос. Информация о программе поддержки местных инициатив ППМИ в Республике. Переходим посмотреть первый вопрос дня. Слово представляется секретарю Совета муниципально-органического района Никифору Игорю Владимировичу. Шуша, кто-то меня поднажал здесь, а тоже там покупать тоже говорит. Дәшәр, шушы ауылның проблемасын мына сөйләшкәннән значит, менә 3 безнең проблемалар авылда. Шуны без чыгарлык сезнең карамакка. Беренчесе, ремонт системасы сабын Чуятасова. Барыбыз да беләбез, ни хәлдә икән, 57-58 ел киткән унларга. Шуна күтәрдек дип вопросын тоже бастамак белән здесь хакилгән юлына. Тоже проблема. И әйтәбез инде bir katı süreçte üçüncüsüyle закрыть начальной школы, реконструировать коктейльский клуб. Bu üçüncüsü de важный tarın devileyebilirim. Bu müzik kütürgen evreler. Müzik kütürgesinde biz aşıktan aşık süreçe geleceğiz, aşıktan süreçe. Ну, эти керегенде шушы наиболее шушы evrelerden sonra. Mana şutlar hani вроде bütünsünde parakit koyarlar var, barsana hukuklarga var, yolunda da, mektepinde de солда да енді. Біз әйтәсі керейінде считать наиболее неотложной, важной задачей
связи муниципальный директор дирим шатасы ремонт системада саржыны. Шуңа күрә дәсекеле инде сезгә инде именно шушы үч вопростан бер вопросны сөйләп алып, үзебезнең әтәс авылында почти 6 километр, 7 километрга якын араны яңа турбалар салып, өйләргә яңа кертеп, шүтекләр ва кишечә матур кертергә. Шуңа күрә менә именно шушының өчен тавышлар кирәк. Кул күтәреп барыбыз да әкрен-генә. Bu 21 елга инде. Әйе. Барыбыз да күтәрдек. Ишек төбендә дә күтәрдек. Bir тавышта каршылары юк, алдыраш табы юк. Бәшәр үшенче сорауга күчәбез. Акчаның арткан сорауга инде. Безнең шушы сумны әрәтләп чыгар өчен 1,350 мең сум акча кирәк. Из бюджета сельское поселение планируется выделить 15%, и раньше әйтеп китте бит, бу 150 мең. И спонсор инде без һәрвакыт безнең дәшәбез. СПК белән аннан 100 мең. И с населения безнең инде бүгенге көндә 100 мең акча җыярга тиеш безнең кешеләрдән. Шуңа күрә каждый двора дибез инде без. Һәр бер өйдә яшәгән өйдә biz 1000 сум акча җыярга чакырабыз. Бу уйлайм бу дөрес вопростыр дип. 46 үй бар безнең. Шуның 12-сендә безнең кеше тора. Не 12, не 46 демәс өчен специаль һәр бер урамнан шутлап без арада сөйләшеп куйдым. 146 ның безнең 12-сендә генә тора, үтәләр буш. Монда кергән дашчиклар дигән әйберләр дә кергән. Аларны да алабыз. Менә бу китте дә, җәйгән хатта торында киттем түгел. Шуңа күрә бу күтәрәбез. Шушы вопроска. Пожалуйста. Барыбыз да ул күтәрдек, башкалары юк. Бер тавыштан 4нче сорау безнең. Әйтеп киткәнчә киттем. Менә инициативный группа. Без сезнең белән эшләдек зиярат вакытында. Именно менә Рифа потому что акча җыела, акча сдавателя бер кая да китмәп, алар әйтә, аларның күрсәтеле була. Менә укып китәм мин. Следующая кандидатура. Хайтер Варадик Мухтасимович, председатель комиссии, Муллаянова Гульназ Арамиловна, Гарипова Алия Алтафовна, депутатлар, Нурмахаев Дарамзе Арависовна, депутат, и Ништава Сахаля Хайловна. И мында кеттеген де біз кертмей болмай, Мергасева Рифатовна асыл болмай. Менә сезне карамакка куелган безнең инициативный группа. Булар контролер итәләр, булар кешегә дәватлар бергә. Самый главный инде келген подрядчиклар эшләүче безгә инде нык әйбәтләштерәләр безнең арада Мухтасимович белән эшләгән. Һәршне юнәлттерүче торган кеше. Шушы кешеләр сезнең игътибарга куелды. И шушы кешеләргә риза булып, без әпәт матур итеп күтәрәбез. Тешләр бер тавыштан башылар юк. Мәзрәс тоже. 5нче вопрос. Шушы акча җыйганнан соң акча бит безнең самый опасный бер акча, и самый главный ул артып калган диш түгел. Но вопрос шулай тора инде, если акча кала икән, бюджетка китергә мөрт сразу республикасы бюджетка инде. Без сезнең белән
şuşunda endi barыбыз birge kol көтөрүp şuşu akşany, artık kalgan akşany. Şuşunda o türlü bir kelip çağırgamar biz indi barap burayda bütün evini şutlagan kökbüz. Nemedir koyalık koyargama uylabız. Şuşu kalgan akşany da şuşu prankta kirtebiz. Şu gada снабжениега деп. Şuna göre kol көтөрөбүз мына именно kalgan акча bolsa da şuşu prankta использовать etemiz. Пожалуйста, barыбыз da tekrar barımızda bir tavuş verdik, başlıları yok. Buna nık şunday uyuşkan üstte öttü diyorlar, потому что biz bilip turadık. Kurgazıdır indi, Irvaş'ta neçe tapır ondan üstüntağında, bir yıl biz 8 tapır eskavator gidirdik etiskegine. Начальник edek sizge zor rahmet eskile, buna Irvaş üzerinde düşüp paradı. Rikası ötkerdік vada zavarda, siz tarttık, hoş gitmelidik, nasular koyduk, idenler jaydık. Sami ağır vapıra 160 metre tağdan biz mingirip koyduk. Bizler radyogavına qarab çıktık, sızdık bütün hemen. Sizge de bunu işverşen maşallah sizge de kösetəz. Buna gidratlar turunda su çıktı betinde istediğinde nık kirek evlerin başısı. Neler olsa itesi kireydi, hürmetli, ete sağ ol. Bizden imin şu şapapayımız yılışqa süreçtik, вопросlarla решейdik. Yılbaşı yapıp, rahmet ki geleceğim. Biz bitinde bugün Ateş Ağı'nda yığılıştık. Sotka buldu, problemalar var indi. Ağılının vodoprovodning trubası turunda söz buldu. Bunu oluşturu. Bu truba indi 70 yıllarda solingan. Bugün kıngalar уже iskirdiler. Amortizatsiyalar уже bitti degan söz indi. Şunu жаңа trubalar sudup, kişilerlerin rizqlarini aldık indi. Şunu işleybiz deyip söz verdik. Значит, жеткен şeyinde акчасын жаябат өтөбүз. Инициативный группалар сойланды бетинде. Biz şunu başqarıp işlep çağırbat деп енді. Ödestebediga şunu aldıq. Şu Ateş Ağı'nda bugün suhbat jıyılışı ötті. Su meselesi qaraldı. Tertipte su meselesi. Benim oylamamcha endi bu vопросқа kelgende Ateş Ağı'nda hazır ülken yaşta kişiler köpçülük yaşaylar, zor yaşta kişiler, avru kişiler var, invalid kişiler var. Men qalsayında her bir uyga su kiritilse, her bir uyda su olsa, azdır su olsa, turmuş yaşağı köpke jеңілірәк болар еді деп biləm indi. Şuşu işler turmuşqa aşsın, şuşu işlerini işlep çağırğaysın, yardım bilen, bir-birinizden anlaşıp, yardım edişip, anlap bu meseleni. Şunu aytasım keledi.